Bafowethu konakele-ke ngomgqibelo wonke umuntu kuthiwa yi-all white, ngazi noma all white party, all white picnic, gcwalisa i-ground. Kodwa kusho ukhuzani nimbonile bafethu besebenza kanzima, lo mcimbi uphusha hayi kancane, ewuphusha esebenze uphusha. Ngize lana angizile ukuzothatha isikhathi eside nje, just to clarify, ngoba ngibonile ukuthi sekuyatrenda kakhulu. Ekuseni ngibese ngithatha ucingo-ke ngase ngifonela umthandeni Igcokama Elisha, indoda eyaziwa ngokugqoka ngengeza. Mangiyifonela le ndoda ngathi, ndoda amadoda, ngesabatha ngizobe ngilapho Khuzani, ngihamba nobaba udokotela sidlala ingoma zakamaskandi ngokuhlukana kwazo. Uthe mayese kunjalo-ke ngibese ngimtshela ukuthi ngicela nawe yakho ingoma eyodwa esizoyidlala laphana siyobe siqophisene. Kodwa-ke ngibese ngibona mfowethu ukuthi nawe ukhona kwipost yegcwalisa i-white picnic party, angazi noma party ya right. Wasethi yena cha ngikhona kwipost baba Khehlelezi, kodwa bengingakakhokhelwa. Ngathi cha mfowethu, makuthi awakhokhelwa ke ngimthinte kuKhuba, mangimthinta uKhuba ngoba ngibona ngathi uyena naye umongameli womcimbi noma uyena ophambili naye emcimbini, ngimbone uphushe usebenza nzima. Wathi cha ungamthinta, ngithi awunankinga yini emcimbini? Nathi anginankinga, mangizoyithola imali. Ngithi imali yini oyifunayo? Wathi imali mina ngifuna ukukhokhela no 150,000. Uma u150,000 ethi ufuna ukukhokhela, ngathi mina hayi akunankinga, ngimthinte. Ngamthinta-ke uKhuzani, mangimthinta kuKhuba, wathi uKhuba cha mfowethu, bese imali eseyinikiwe i-deposit ka40,000. Mayinikwa le mali ngase ngimthinta, ndoda kuthiwa usunikiwe imali. Wathi cha bengakayiboni mina leyo mali, kodwa ake ngiyicheke ngizobuya kuwe. Waseyabuza, kodwa yini wena le engakwenza ukuthi kanti uloku ngiphusha, yini oyifunayo mkhulu kanti? Ngathi cha mfowethu, mina bengifisa ukuthi ufike emcimbini, kune jacket, le jacket ngizonitshela nje, nizokhumbula ukuthi i-jacket etrendayo kakhulu lena ebhalwe amagama amaqhawe noma ama-legend amaningi abhalwe la. Ngathi bengifisa mfowethu ukuthi mawufika kule all white ufike ugqoke yona le jacket, uyo advertise yona kulo mcimbi, bonke bephelele sisupporta ibrand yomuntu omnyama, umfana nje waselamonto oyena owakhe le jacket, simbonge esupporta yona. Wasethi yena ayi mosho kanjalo mina mfowethu, first come first serve, imali mayikhona ngoba vele ngifakiwe postini, abantu sebezi abalandeli bami bazi ukuthi ngizobe ngikhona emcimbini, anginankinga. Ngathi mina into engingayenza, ngingaseka umcimbi, ngingaxhasa umcimbi ngokuthi ngikhokhele wena le mali yakho oyifunayo 150. Hayi okay, mbuyele kulokhu zeni, ngiyabona uKhuzani ukhona, King Dlamlenzi khona, Mpongosi is watching mfowethu. Khuba sawubona mfowethu. Hayi bese ngibuyela kuKhuzani mfowethu, le ndoda ithi imali ayikayiboni, kodwa ithi yona njengoba uthi wena ufake u40, cha yena ufuna u150, njengoba uthi wena bekuvunyelwene ngo8, yena uthi 150. Ebese ethi uKhuzani cha mkhulu, u150 somnika, but namhlanje u40 simnike wona, ngo-Friday sobe sisiphelelisa ama-payment. Njengoba ethi ufuna u150 sizomnika u110 Friday. As a businessman nami ngibuyele kuyena umthandeni, le ndoda ithi uzofakela u110 Friday, 110,000. Ebese ethi umthandeni cha mfowethu mkhulu, njengoba uke wakhuluma ngejacket, ngalesikhathi ubuyela kuKhuzani kube nocingo sengilithola kwi-manager amasondo, sihlanganisa amakhanda. Vele kunala abangibiza khona, bangibiza ngo220,000 ngoba ngibatshela ukuthi ngemcimbini bathi banganginika u220,000. So ndoda cha, ibambe kanjalo imali yakho, ngeke ngisakwazi ukuthi ngize laphana ngo150, nabo sengizoba reversela u40,000 wabo. Ngathi mina cha mfowethu, ngenxa yokuthi vele le jacket ngifuna idlule kuwena, ngifuna uyigqoke. Uma igqoke uwena ngiyazi, futhi hayi ukuthi uyela laphana ijacket phela, kodwa ngifuna abantu babone ukuthi wena noKhuzani nili. Cha, ake abantu bayeke lento yobuqobo ukuthi kuyaliwa nidlala ingoma finish. Ngifuna lelo la ngiyodlala, it's either uyiphethe ngesandla noma uyigqokile, sisupport umfana laphana. Bengizoyinika uKhuzani, kodwa ke ngenxa yokuthi uMatasa uKhuba naye ngisazokhuluma naye, kodwa ngicela ukuthi uyigqoka le jacket lelalanga, ngizowufaka mina u250. Wathi uma ungawufaka u250 mina mkhulu manje lo 250 ma ungawufaka
anginankinga le jacket ngalala ngisho ngiyigqokile ngoba phela mina egcineni ucula mfethu umsebenzi wami futhi ucula ngiyakuthanda futhi amabhinqa laphana ngiyomela isizwe samabhinqa ngathi angeke yini ufike ukhoze ukulwa laphana wathi cha angisona isidwangudwangu ngathi mfethu into enkulu engikufunela yona mina ukuthi yo promoter leya jacket ukuthi kwenzakaleni after lapho in but ke ngifuna mina yo promoter leya jacket wathi yena hayi mfethu anginankinga ngizoyipromote ijacket yakho uma kodwa ungawufaka u250 manje mfethu manje uthe mayiqeda lapho same time bese ngithinta ioffice lami same time bawufaka u250,000 wakhe ngamsendela iproof of payment ngasenda nakya so engisho ukuthi abantu abayeke ke lento yamanga bazohamba beyispreada bexabanisa uKhuzani nomthandeni akuliwa umthandeni ukhokhelwe yimina ngimkhokhela u250,000 ngifuna ngipromote le jacket emcimbini we-white party of which leyo mcimbi nami ngicabanga ukuthi ngizofika hayi ukuthi futhi ijacket yami ngisupport umfana oyiqalela umfana oyidrivela u-Uber ibrand yakhe ayiqalile ngibonga into ayenzile amaqhawe ayibhalile amaqhawe abhaliwe bonke laphana insizwa zonke zibhaliwe laphana babhalwe bonke ngisho nongizwe naye ubhaliwe naye ukhona laphana sibonga mfowethu into ayenzile and yiloke ngiyakusho ngithi let's all support ibusiness labantu abamnyama mina ngiyenzile isengiyenzile ipayment ya 250,000 ngamfakela umthandeni ngathi mthandeni mfowethu buya enye into siyabonga kubahleli bomcimbi lwana all white party ngibonge kuwena Khuzani mfowethu nendlela oyi-hard worker ngayo bangahlala besho phela bethi uthwele cha akathwele mina ngimbona ama-status wami la personal number-ke nginaye ngiyayibona ephusha umcimbi egijima up and down naye ubhuti lo munye wakazuma bengikhuluma naye ekuseni ngiphinde ngixolise kubalandeli bakaKhuzani ngixolise ukuthi angidlulanga kunina bafowethu ngizamela ukunithinta nginganitholi ngifuna ukuthi imvume yokuthi ngicela ukuchasa umcimbi ngokuthi ngilethe umthandeni ngoba naye nginale nkolelo ukuthi cha unabo abalandeli kakhulu i-crowd nayo kakhulu futhi ke ngishilo ngathi sekuyisikhathi sokuthi ayiphushe ka confirm ukuthi impela uzobe khona akuliwa akekho umuntu olwa nomunye akekho yolwa futhi ngizozama ukufika ngizoqinisekisa ukuthi ezokuphepha nanokuthi umthandeni uzofika adlala ingoma aphuma hamba eyigqokile le jacket ngithi keep it up asiphusheni ijacket yomfana ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise balandeli bakaKhuzani ngibonga inhlonipho eninginika yona la page balandeli beGcokama Elisha ngibonga inhlonipho eninginika yona sithi phambili ngengezo phambili ngama Blue Nation phambili ngezika ama Red Nation akuyona phambili bafethu looking forward ukuthi siye emcimbini siyabonga kakhulu sebengakhuluma nje abanye abafisa ukukhuluma sekuthiwa imali yezilwane imali izohamba sengingakhuluma mina one ngiyawuthanda uMaskandi nizongizwa futhi okuphozini kuzobe kuyimina versus ubaba uDokotela ngoSabatha sesakaza uMaskandi umuntu ethatha ingoma zakhe ayithanda nomunye ethatha ingoma zakhe ayithandayo ngiyawuthanda uMaskandi bayangisupporta ezintweni zami and futhi njengoba ngilapha abantu nginabantu abamalandeli bami abasupport uMaskandi kumele ngikhombise uthando indlela nami kade ngifaka isandla ngikhombisa uthando engilibone lwenzeka uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda ama Red Nation ngiyanithanda ama Blue Nation zonke bafethu ngomgqibelo sibheke khona first thing siyabonga kakhulu.